još jednom da pozdravim sve prisutne. Nadam se da ću ovu prezentaciju učiniti interesantnom zato što imamo tenziju koja predstavlja pauzu koja treba da se dogodi. Imali smo sjajne sagovornike pre mene, iskustvene ljude, menadžere i stručnjake, a ono čime bih ja otvorio prezentaciju, naravno nije moje ime i odakle dolazim, već trend koji postoji u svetu i ovo naravno nije nikakva pravilna teorijska definicija, već moje lično mišljenje, a odobreno od strane kompanije šta smem da stavim na prvi slajd. I naziv jeste strateški značaj, odnosno nacionalni značaj, pre svega i strateškog pristupa, koji ću ovde pokušati da na neki način naglasim. I ako posmatramo, ovo je možda igra reči, možda predstavlja i fizički rast ICT-a, odnosno IKT-a, kako god, ali uočavamo na prvom slajdu problem našeg društva. Neke reči još ne možemo da prevedemo na srpski. Jezik jeste živa materija, ali potreba jezika da ima određen izraz, uzmimo je skime, i primjer, koliko imaju izraza, 17 do 21, ja sam nisam poslednji put pogledao na internetu za vrstu snega, tako mi nemamo srpske reči koje bi opisala određena tehnološka dostignuća, izume, patente, šta god. I to jeste problem našeg društva. I to jeste možda problem zašto mi stalno sebe prepoznajemo da kasnimo za svetom. Ali u ovoj prezentaciji ću pokušati na jedan brži način da kažem da neke stvari ne treba birati sada kada jurimo nekog. To znači da ne treba da smišljamo tehnologiju. Za to postoje veliki igrači. Tehnologija, kao što smo se svi složili, jeste put da se jako dobro zarade pare. Ostavimo to velikim firmama. Microsoftu, IBM-u, Oracle-u, HP-u, kako god se oni zvali posle restrukturiranja i daljih njihovih deoba ili sinergija, a mi moramo da koristimo znanje, a to je način korišćenja tehnologije koje definitivno imamo. Za nas u Sagi smart country znači smart government. A ovi ljudi koji su govorili pre mene svakako da doprinose tom utisu. Naravno da i oni mogu još bolje da rade, ali ne zato što nisu znali pa nisu na tom nekom očekivanom cilju, ne, ima su ograničene ruke. Njima su vezane sredstva, ajmo da kažemo, ograničena sredstva, vezane ruke, izvinjavam se, a mislim da ono, čemu ću pomenuti samo jednu slajdu kasnije, a to je stvari sledeći slajd, ekonomija znanja, već smo nakratko pomenuli, to je uključenje akademske zajednice, ali i privrede koja ta znanje mora da iznedri. Mi, pošto sam predstavnik privrede, ja ću reći mi ta znanje imamo, neko će poverovati, drugi neće. Najbolje ćemo sami sebe putem međusobne konkurencije ići na još veći i bolji nivo. Poenta jeste da e-uprava je upravljanje razdvojeno, jedno kao proces, drugo kao institucija, odnosno instanca, i zapravo zahteva ovo što sam sve pomenuo, to je reforma javnog sektora, koja će voditi boljim servisima za građane i poslovno okruženje, što je jako bitno jer predstavlja održiv ekosistem, a celo upravljanje će se bazirati u suštini, tako barem mi vidimo, na transparentnosti, odgovornosti i borbi protiv korupcije. Kad kažem korupcija, ne mislim samo na interni problem, ne mislim samo na zlonamerne upade, nego razmišljamo na opštim negativnim pojavama koje društvo, koje ne želi da se inaudira, koje svako, znači naša zemlja nije ništa posebno negativno po tom pitanju, nosi sa sobom. Ovo je neka ukratka evolucija javnog sektora, odnosno javnih servisa, uprava, i pozicioniramo se samo na način kako su oni bili tretirani krajnje građane. To je drugi red od ozgo, birokratski, evo ide opet nesrećni prevod, IT omogućen, to je IT enabled, i to je sada negdje gde se nalazimo, povezana uprava, a onda sve prisutno, a to je ona što svi govorimo, all present government, zapravo dostupna bilo kada, bilo gde, tako, i tu se, moram odmah da kažem, javlja jedan veliki paradoks društva celog sveta, da mobilnost i dostupnost podataka zapravo guraju ljude u inertnost. Vi ćete sve manje hodati. Vi ćete sve manje nešto raditi da biste sve više nečeg dobijali. Odgovor na to, barem tako sada deluje, jeste da se sve više i više mogućnosti koje ćete vi sve lakše i lakše dobijati nude i nude. Šta hoću da kažem? Da servisi moraju biti sve brojniji,
kvalitativno osigurani, a na dohvat građanima zarad njihovog boljeg iskustva bezbedno obezbeđen. Iskustva, naravno, duga vremena, odnosno vremena čekanja, ograničeni servisi. Tu smo sad. Koliko god Dušan Stojanović, znači čoveka kojeg znam, upoznali smo se, mislim da je bio 7. razred, pilot republičko takmičenje iz matematike, jako je bio pametan, i ja, do tada. Kaže da je uprava gura dobru priču, ja lično mislim da ona stvarno gura. Ali čovjek i pred nama priznaje da ima određenih problema. I nisu samo problemi u investiranju. Svodi se na pare, ok, ali o svesnosti koja na silu, s jedne strane, kao što je rečeno, regulatornim izmenama može da se pogura i to je najbolji način, slažem se i sa Sašom koji sad nije prisutan, to je najbolji način da se pogura, ali postoji onaj marketinški deo, soft skill koje je profesor iz Zagreba pomenuo, tako? I to jeste jako bitno, ali da bi se guralo nešto marketinški, ne znači samo dovoljno para u igri, nego način na koji se gura i ko to gura. I da li se spušta od vrha, pa onda mi kažemo lako u privatnom poslovanju i privatnim firmama, top management mora da bude svestan digitalne transformacije, kao prvi da je progura, prihvati koncept i tako dalje. Fajn, to sve važi isto i za vladu, jer je i vlada preduzeća. Pomenuta je neka sve prisutna, mi težimo tome, znači online dostupno i ok, automatizovano. Tu se vezuje i pojam iz posljednje kolone, automatizovano verbalno, u suštini to je bukvalno voice enabled, s tim što ostaju marginalne grupe nepokrivene. Znači, ljudi sa deformitetima, tu će biti problem kako to dalje ići, da bi se neka percepcija, eto, nisam se trudio da prevedem, Unified Communication, omogućena gde je glavni sadržaj zbog infrastrukture i nosećih sloja mreža, nije problem da nam podaci ide određenom brzinom, minimalno zahtevanom i mnogo većom, ok, ide se na sliku, ali opet će ostati neke marginalne grupe nepokrivene, ljudi koji ne mogu da svojim pokretima jednostrano se autentifikuju ili autorizuju i onda se dalje ide na biometriju, na prepoznavanje određenih bioloških parametara, od dužica oka do boja, odnosno, ajmo da kažemo prvo, lica u celosti kao parametra identifikacije i od drugih biometrijskih pokazatelja. No, da ubrzam malo stvari, ovo je samo presek stanja, ja mislim da smo mi negde ovde u povezanoj upravi i da itekako imamo, znači, mogućnosti. Sada svi percepiraju lako napredak kada se završi kod krajnog klijenta. To znači postojanje portala. I ljudi kada vide da nešto postoji, onda kažu da to je napravljeno. Sad smo malo uznapredovali kao društvo i ne moramo sve da opipamo, ali je u suštini naše opipavanje i percepcija nečeg izrađenog i omogućenog kao što je servis, ako postoji na webu, ako postoji na internetu i ako ja mogu da imam interakciju. Naravno, ova slika važi za ceo svet, izazovi od, kako se zove, liberalizacije tržišta, sigurnosnih pretnji, socijalnih, političkih, klimatskih. Zašto kažem klimatske? Zato što ću vam na kraju ponuditi, a deo naših sagovornika je pominjao analize velikih podataka ili big data analysis, koja je jako bitna u domenu crisis managementa i koje obično nastaje usled klimatskih promena i vremenskih nepogoda. Poenta je centar slike. Mi dalje mislimo da je pokretač i glavni implementator nosilac u izvršnom smislu implementacijonom, naravno ICT, ali da bi sve to funkcionisalo, moramo da imamo G2G, odnosno government strategiju, G2B i G2C. Znači sve međusobno da priča. Pričanje znači postoji interfejs. Na neki način su povezani. Tako sve ovi pilari, obrazovanje, zdravstvena nega, sigurnost, bezbednost, servisi generalno mogu da funkcionišu. Koristi, ja ću samo da proletim kroz ovo, naravno da se govori o smanjenju troškova, efikasnosti i zadovoljstvu. To je korist samih uprava. Naravno uvećan politički kapital. Ok, svako voli da se slika, to je legitimna stvar, izabran je da bude viđen, niko nema problem, ali politički kapital će voditi u ovome, boljem poslovnom okruženju. Pristup informacija, sam pristup omogućava rast proizvodnje.
To znači da, ako baziramo celokupnu interakciju građana sa bilo kojim pravnim entitetom, vama je bitna autorizacija i autentifikacija, ajde, to stavimo kao jednu stvar. Druga stvar je bitna bezbednost i treća stvar transakcije, verovali ili ne, novac, protok novca. Komunikacioni kanal se danas uspostavlja kada je nužan, a nužan je zbog kontrole države nad svojim građanima, znači pričamo o pozitivnoj kontroli, jer država želi da krajnji klijenta svog građana obaveže da uradi nešto. Ili u vidu plaćanja, ili u vidu neke akcije. Posmatramo to kao transakciju. Znači, nemojte posmatrati samo transakciju kao novac, nego kao transakcija je svaka akcija. Da bi jedinka A uradila obaveznu, nužnu akciju, sistem koji registruje njeno odrađivanje akcije mora da upari njen identitet. Zato sam rekao autorizacija i autentifikacija. O tome ću pričati kasnije, ali to je osnova komunikacije funkcionisane društva. Znači, posmatrajte transakciju kao akciju. I zaokružit ću priču kako se to rešava i naša percepcija kuda to ide. Standardno, dižemo društvo i ekonomiju direktno povezano, ima slajd privlačenje investitora i talenata. Ajmo mi da zaustavimo odlazak talenata. Znači, nama ne trebaju, ja sam možda u tom smislu rigidan i nacionalista, mislim da naše društvo ima dovoljno pametnih ljudi, koji dovoljno brzo usvajaju strane tehnologije koje je neko smislio i dovoljno ih kvalitetno upotrebljavaju, odnosno profesionalno izvršavaju, šta god. Efikasan i inovativan javni sektor, naravno da je to isto i prednost društva koje takav sektor ima. Dušan je rekao neke vrlo pozitivno iznenađujuće podatke i zaista kad se meri tim malim koracima, mislim da ne zaostajemo. Građani, već rečeno, neću puno pominjati, 2020. ovo treba po nama da se desi. Sinergija lokalne i centralne uprave. To ne znači da lokalna uprava, to u stvari, ajde da probam jednu rečenicu da definišem. To bi trebalo da znači da centralna uprava zna šta radi lokalna, koja ima mogućnost da radi drugo nešto od druge lokalne uprave. Ali da postoji neka vrsta reportinga, odnosno evidentiranja i kontrolinga svih instanci umreženih u sistemu. To je jako bitno. Okrenutost ka klijentima potiče iz činjenice da danas osjećaj korišćenja softvera ili uređaja definiše vaše prihvatanje njega. Imamo čuveni animozitet Android i Apple korisnika. Zašto je to tako? Zašto je neko voljan da plati 800 evra za nešto što ima manje rama, manju procesorsku snagu i ostalo? Pa, prosti osjećaj, ne dešava mi se toliko grešaka. Čovjek ne razmišlja koliko ima manje funkcionalnosti na tom sistemu, već evidentira logičnu posledicu manje funkcionalnosti, manje grešaka, i to kvadratno, to je osnovna formula softverskog kvaliteta, vidjet ćete kasnije, on se lepše osjeća, lepše mu deluje. Nije bitno koliko je bazirano na punoj analizi zašto je do tog osjećaja došao, on jednostavno na osnovu svog osjećaja reaguje. Bude zadovoljan, nezadovoljan, odbacuje ili prihvata nešto. I kad sve vreme provejava ta priča, u istoriji, da se napravim pametan, ljudi su na početku pokušavali, stvarali i bavili se naukom, umetnošću i svim ostalim, ajde da kažemo, revolucionarnim, ne zato što mnogo toga nije bilo smišljeno pre tog koraka, nego zato što su imali slobodnu vreme. Bili su uglavnom bogatim kastama, iz bogatih porodica, imali su višak vremena. Inovacije su bile posljedica viška vremena. Danas su inovacije potreba da se preživi. Odnosno, inovacije vode ka otvaranju novih tržišta. A nova tržišta se nužno otvaraju ili smišljeno se otvaraju. Nužno kada vam je potrebno da smanjite troškove, da racionalizujete, da optimizujete nešto. Nužna je regulativa. Kada vam država kaže, sjajno, od tog i tog datuma mora samo tako. Nije popularno, ali hajde da vidimo da li bi bilo popularnije ili manje popularno ili više negativno u zemlji sa 100 miliona stanovnika. Da se opet uradi. Tako da,
regulativa je svakako nešto na čemu svi mi možemo u ovoj prostoriji da radimo i da doprinosimo u savjetodavnom smislu, a pravu realizaciju jeste svakako da će uzeti vlada i resorna ministarstva. Tehnologija je tu van naše kontrole, možemo da se pravimo pametnim, po meni nije još trenutak, mora to sazreti još mnogo, moramo da doživimo određeni stepen saturacije, kad tražeći nova tržišta izmišljamo nove tehnologije, za sada mi treba da ih primenjamo. Modeli isporuke, to je ono više kanalnog, pomenuo je i gospodin Miloš, ka kanalnom nezavisnom. Šta znači? Na šta se mislilo? Zato što je ovo prevod opet na srpski. Znači, sada smo u fazi, tu ću zameriti Dušanu, što on razmišlja o tome da sajt radi brzo, lepo, uvek isto izgleda. U Chromu, Safariju, Internet Exploreru i ostalo. Ok. Ako je nam opet, on će mi se sad zakleti i reći će, ja sam razmišljao da dizajn bude responsive, da bude dovoljno brz i efikasan na mobilnom uređaju, ja ću odmah sledeće pitati koje ste tehnologije i tehnike primenili da bi bio jednak. Da bi isto izgledao nezavisno od kanala na kome se distribuira, a znam da nisu, to je sad zamerka, ne pravim se pametan, nego jednostavno počeli su malo ranije nego što su se neki alati doneli, to jest izvođač je počeo malo ranije pre nego što su se neki alati dokazali u praksi. Šta i kako vi puštate potpuno jednako istu informaciju od vizualnog do interaktivnog dela na različitim uređajima. I to je predmet i diskusije, ide se ka unificiranju, znači onaj kraj koji sada ne govorimo o cross platform, ne govorimo o cross device, sad govorimo bukvalno cross experience-u na front-end, na kraju klijenta. Poslovni modeli, poseban slajd, potrebno je menjati. Znači, ajmo da ovako kažem, na poslovno okruženje direktno utiču poslovni činioci i vlade. To je taj lokal. Lokal na nivou zemlje. Prate se evropske tendencije, ok. Ja sam uvijek za to da se minimum mora ispoštovati radi integracije. Maksimum treba sačekati da se dokaže u punom. Preporuke, zavisi da li su pravno obavezujuće. One se jeste zovu preporuke, ali možda će se od nekih preporuka i odustajati. Poslovne modele kreiramo, znači mi sami, učesnici, čak i ove tribine, ako ništa više savjetodavno. Uloga uprava već se opravdava u delu uloge vlade i ponašanje tendencije, to je svakako da pratimo. Ponašanje se najteže menja zbog prirodne osobine čoveka da nije sklon promenama. Ponavljam i slažem se apsolutno sa profesorom da soft skillovi način na koje se one marketinški popularišu, ako smem da upotrebim marketinški deo, prefiks, jeste način da se zadobije poverenje vlade. Ali postoji recimo lakša strategija, podstrategija toga. Hajde koristi za neke svoje usluge već postojeće omasovljene alate. Hajde omogućimo, to mi radimo, pa je meni sad reklama za firmu, hajde pomoću Vibera da imaš mogućnost da se prijaviš vladi. Upravi, nešto. Zašto? Zašto ja ne moram da ti objašnjam kako Viber radi? Tu vrstu inovacije i proboja tržišta je uradio neko drugi, mnogo veći, što se samog tiče, ajmo da kažemo, softvera za razmenu poruka i glasa. Videa, čega god. Možemo i dozvoljeno jahati na već dobro osmišljenim i prihvaćenim stvarima. Promena svrha jeste da nama glavni driver za promjene nije racionalizacija, nego ide se ka onom osjećajnom delju, ka boljem upravljanju, a bolje znači veći broj servisa, sve obuhvatnije. Znači, to su ove dve stavke. Od smanjenja troškova ka boljem upravljanju, od racionalizacije ka povećavanju servabilnosti. To mislim na izloženu servisa. Od centrale ka lokalu u smislu spuštanja, ali sad ono što je isto bitno kod krajnjih klijenata. Lokal, ako se posmatra ovde, je klijent centrale. I on mora da ima neke svoje osobenosti koje su bitne. Ja volim da koristim kao Milutin Cvetković aplikaciju koja je kastimizovana. Ja volim da imam nešto svoje osim jednog. Ja hoću svoj mikrosistem da uredim jer tako sebično čuvam svoju jedinstvenost u postojanju celog sistema tako što imam nešto specifično i direktno sam ja uticao na to. Isto to treba da se uradi kod governmenta. Kod vlade i governmenta.
kad se spušta na lokal. Lokal mora da ima mogućnost da se, u zavisnosti recimo od agrarnosti kraja, otvore neke funkcionalnosti na nivou samo tog agrarnog reona, lokala, mesta, koje ću, na primjer, ja sad stvarno izmišljam iz glave, ali poenta jeste ta. Brinuti o tome ko je najbolji privrednik koji je najviše napravio vina. I takav podatak se kasnije može koristiti za nešto drugo, doći ćemo i toga. Građani i klijenti, naravno, okrenuto, svi smo mi. Mislim, i firme su klijenti, ali ajmo da se spustimo do atoma, to je građan. Naravno, razvijeni i izlaženje sa što većim brojem servisa nosi problem zloupotrebe istih, pre svega zbog sigurnosti i privatnosti. Vodit će se još dugo, to jest siguran sam, tek bitka za privatnost postoji. Dešavat će se stvari u svetu koje će se naizgled braniti borbom protiv terorizma, borbom protiv nečega u toku samog uvođenja, ajde da kažemo to što mi zovemo špijunažu, odreagovat će najveći firme. Možda Facebook, Twitter, LinkedIn. Možda će povući otvoreno svog API-a ka spolja. Pa vi sad, baš koristeći tu opciju, možete da saznate šta je Žika, Mika, lajkovo, a samo zato što je zaboravio da kaže private. I tako dalje. Znači, zaobići će se ili će se zatvarati sistemi u potrebi da odgovore na promene u zakonima i regulatornom delu vezano za privatnost. Znači, ovo može da bude vrlo veliki i ozbiljan problem, što ne znači da će svet stati, već će se pronalaziti drugi mehanizmi kako iskoristiti podatke iz open data i big data analize. Veština i znanje, složili smo se svi, transparentnost je jako bitna zato što diže poverenje. Diže poverenje i krajnjih korisnika i učesnika, implementatora, vlade, bilo koje strane u sistemu, jer jednostavno znate da su neke stvari pošteno rađene, imaju pošten uvid u iste i da su akcije urađene u cilju omogućavanja servisa, odnosno usluge. Demokratičnost, to je ono što smo malo i demokrasi i sve ostalo pomenuli, i participation, kao što je Dušan pomenuo i svog oca, inače velikog matematičara, zato što ga je naterao, jeste, to je mera društva u koje se nalazimo, ali društvo kao samo ne može biti demografski okrivljeno zašto ne odreaguje. Zašto se ne promeni samo od sebe, uvek morate da imate neke drage. Odgovor poreskoj upravi za postojeće probleme, znači, i tako će se završavati ova naša prezentacija, odnosno moja ispred Zage i New Frontier grupe, jeste da je jako bitno da se optimizuju procesni modeli. To je usluga koju smo mi počeli da nudimo, odnosno upravljanje poslovnim modelima. Ovde se ne vidi, ja se zaboravio da napišem i Trezor, i Kroso, i Nacionalnu službu za zapošljavanje. Ruži mi ovaj slajd, onda bi propalo dole, pa bi prešlo na sledeći slajd, pa bi onda imalo još jedan, onda bi ispalo na 3 slajda da hvalim firmu. Ali poenta jeste u sledećem. Poenta jeste, imate firme koje rade custom made software, primjer jedne od takve jeste Endava, koja je skoro ušla kupujući PS-Tech, jako uspešnu kompaniju u našem tržištu, a koja je uglavnom radila za strane igrače, Cisco, Adobe i tako dalje. Imali su neke svoje proizvode razvijene i Endava, koja je prisutna u evropskim zemljama, je krenula da otvara u istočnoj Evropi tržište zato što je jeftina radna snaga, dobija u stvari mnogo znanja za malo para. Glavne su im Beograd i mislim u Rumuniji, ali mislim da je uglavnom Bukureš. I tu ima najviše inženjera, onih executive. I custom made firme mogu da žive dobro ako imaju jak portfolio. Su već negde u Bokorenu. Ali nijedna firma ne može da ostane, po mom dubokom shvaćanju, dugo vendor iz 2 razloga. Ako ne, prvo je loše da imate strong dependency kad jednom ponuđaču. Zavisi veličina firme, njena dužina trajanja i tako dalje, neka vrsta assurance-a postojanja te firme. Pogotovo ako imate umešane licence velikih igrača, koje sam pomenuo, IBM, Microsoft. Ta firma možda će ispasti iz partnerstva, možda će spasti sa silvera na bronz, samim tim će cene dizati,
koje ne piše u ugovoru, ali nije bitno šta sve piše u ugovoru. Bitna je percepcija kako vam firma kao izvođač može održavati nivo usluga koji sa svemu ovom što pričamo podrazumeva konstantno inoviranje i konstantno dogradnju nekog. Pa onda recimo, to je prvi razlog, prvi razlog je strong dependency. A drugi razlog je zašto jedna firma nije dobra da se vezuje, jeste da ona jednostavno može da samo održava partnera ne nudeći mu ništa novo, jer je tendencija firme da za što manje ponuđenih usluga i inovacija dobija isti novac. Ne mora veći, isti, jer ima sigurnu sumu, ima nešto za osnovu za sledeće, budžetiranje za sledeću godinu. Sad, problemi života i verovatno vi znate da postoje velike firme u Srbiji koje možda imaju domaće vlasnike i rođeni su u istoj zemlji kao i svi mi i super im je biznis, evo recimo neću reći ime, ali ću reći da se bave mapiranjem genoma. I super je. Imaju u Airport City firmu, ja sad sužavam, imaju 200 ljudi zaposlenih, ali ne, imaju 8 do 10 zaposlenih. Svi ostali su konsultanti i svi ostali rade preko agencija, sopstvenih agencija. Zašto ti to državi rade, to je moje pitanje, ja neću izneti svoj stav, ja ću samo pitati, zašto to državi rade ljudi koji su rođeni u ovoj državi? Zašto je smanjuju porez? Zato što, podsjetimo, ti ugovori su konstantni koji idu na agencije, ne na DOO-ove. A kažu da imaju 200 plus radnika. Poreska uprava može prosto da odreaguje sa to. A to se sad dolazimo do ovoga dela modeliranja upravljanja poslovima. Zašto? To ćemo mi predložiti da se uradi. Mi imamo neka strukovna udruženja koja se bave. To je za nas piraterija. Direktno nam kradu državu. Ali zašto, na primjer, poreska uprava ne primeti da on ima toliki profit, tolike izlaze i ne primećuje da se na 180 agencija isti uplatilac javlja. Vrlo je lako naći kad se prati novac. Transakcija se u ovom smislu smatra novčana transakcija. I banke mogu da odreaguju, i tako rade banke kod nas, kad imaju campaign management. Campaign management i startovanje kampanja je uglavnom prepoznavanje trenda korisnika ili trenda proizvoda koji je ponuđen i praktično oni imaju neku analitiku koja im kaže sad mi pojačaj ovo i direktno se obrati nekom klijentu. Zašto mi možemo da ponudimo rešenja? Pa evo, ovde piše. Ako se gleda broj zaposlenih, nebitno što smo od 2013. u okviru sad ona marketinška priča s moje strane, Gartnerom prepoznati među 10 kompanija u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, što postoji Saga deo Beograd postoji od 1989. godine, što smo od 2005. najjači integrator u Srbiji, to nije bitno. Ti si gore u nekom trenutku i padaš. Ako nemaš konstantnost prihoda, odnosno konstantnost marketa, odnosno gde možeš da plasiraš svoje znanje. Znači, dovoljno smo mali da imamo nasušnu potrebu da preživljavamo. To znači broj zaposlenih manje od 500 u Beogradu. To znači da moramo da se stalno savršavamo, usvajamo tehnologije, standardne i sad ide pozitivan uticaj best practice. Znači, primenjujemo ono, a naravno da pišemo i slažem se sa profesorom da i po project management tehnologijama koje mi primenjujemo, lessons learned su svakako najbolji davaoci informacija, pre svega u prepoznavanju rizika i sprečavanju istih. Znači, od avoidance-a do mitigacija i assurance-a, kad se svesno ulazi sa rizikom i predaje trećoj strani plaćanje. Lokalna podrška, to je jasno. Sa Dušanom sam radio svojevremeno na projektu Deals, ja sam bio project manager i imali smo problem što je neko pre nas potpisao projekat koji će naša deca da plaćaju, ali nije uključio jednu stavku domestic preferences potpisivajući to. I to je problem zato što ne dozvoljava domaćem ponuđaču da ima 10 ili 15, obično je 10% skuplju cenu za potpuno ista funkcionalna rešenja i ministarstvo u tom slučaju za rad i socijalnu politiku ne može da kaže hoću domaće srpsko preduzeće. Jer na kraju krajeva kad se završi ponderisanje i taj bidding evaluation proces pobeđuje cena. U suštini se uvek svede na cenu.
ne mora da znači. U visoko organizovanim društvima tehnički bidding može da dostigne i 40% bez problema, ali u nepoverljivim sistemima, pa čak i kad nam Svetska banka spušta naše pare, kaže, ok, ovo je Srbija, evo vama 10% na tehničku dokumentaciju, jer ne znamo da li je tender pisan za nekoga. A 90% je cena. I onda imate problem, zato što može neko da dođe sa off-the-shelf proizvodom i da vam ponudi. Sva sreća pa je srpski, pa ne postoji baš off-the-shelf proizvoda, pa ne može, sem ako ga vlada, imali smo primjer Austrije, da finansira svog koji hoće da uđe sa cenom 0 na naš tender. I onda ga odbijamo kao neodbijena ponuda ili kao ponuda koja ne omogućava ugovor o održavanju i kasnije akcije u post-release delu. Šta hoću da vam kažem? Teren, on the site, on the premises, on the call, sve ono što nudimo kao usluga jako znači ako je domaća firma. Sticajem okolnosti, Beograd jeste centar, Beograd je najveće tržište, Beograd je sedište i naše firme. Nisu nam, kako se zove, daleko ni Niš, i ne treba da budu, ni Novi Sad, ali govorimo o cloud computingu kao mogućnosti da te distance ne postoje. I da se neko rešenje hostuje, zavisnosti od, ajmo sada, regulatornog dela koji mora da se menja, od NDS-a do sigurnosti i bezbednosti podataka na nivou više ministarstava, odnosno poverljivosti podataka. Znači, vi možete da instalirate u makedonskoj data centru sve što treba ispustite lokala. I to je ono sprovođenje od centrale ka lokalu. Ali vaš softver i to što spuštate mora da ima mogućnost kastimizacije osobenosti lokala. To je jako bitno. Završavam, mislim, u sledećih 2 minuta. Ne podcenjujemo, naša integratorska uloga jeste nastala iz implementacije i povezivanja na mrežnom nivou. Telekom radi sjajnu stvar, bit će tu mogućnosti da se na određenim frekvencijama neke baterije, najprostije da kažem, traju jako dugo i da prenose dovoljnu količinu podataka. B2P i B2C su svakako strategije od kojih ne odustajemo ni na mrežnom nivou. Cloud computing mora menjanje zakona za neke stvari, odnosno rešenja moraju da budu jasno i definisana, da nude sigurnost i stepene koje sada zahtevaju naši strogi zakonski propisnici. Kolaborativni front-end, to su tehnološki načini, odnosno interakcija, povećavanje interakcije, nije samo statički kontent, nego prilično dinamični i korišćenje, ono što sam već rekao, postojećih alata. Znači, mi radimo nešto sa bankama, mi bi želeli isto to da radimo i sa e-upravom. Ovo je pretposlednji slajd, analiza velikih podataka i ono što sam pomenuo. Znači, koliko god imali ogradu depersonalizovanje podataka i cognitive computer kao nešto, computing kao nešto što čuči u pozadini, odnosno simuliranje rada mozga na kompjuterizovan način, sve nastaje zbog potrebe za predikcijama, analitike i onoga šta takav i tako napravljen sistem može da ponudi. Znači, postoje studije, Finci su se opet sticajem okolnosti bavili najviše. Shooting Students se zovu studije, u pitanju je ukucavanje 2007. i 2009. Algoritmi koji su nastali iz teorijskog analiziranja stvari su pokazali da čak i 2011. na internetu ima dovoljno podataka da sa određenim stepenom možete da tvrdite da li će neka osoba počiniti zločin. U ovom slučaju masovno ukucavanje. Ne pričamo samo o tome, naše službe moraju da prepoznaju svoj interes u tome. Znači, kada govorimo, na primjer, o MUP-u, o vojnoj bezbednosti i ostalo, jako je bitna predikcija, ne samo instant pribavljanje podataka, apsolutno se slažem, imamo i za to rešenja, prepoznavanje tablica, naš policajac kada prilazi kolima zna celu istoriju koju treba, ključne parametre od toga da li je nešto platio, do toga da li je i koliko ležao, ako je ležao. Samo na osnovu registracije, koju nije ukucao, nego mu je prepoznala kamera, koja mu stoji i odmah mu je čak i spušteno na tablu. Mi imamo to rešenje. Sada je pitanje
Da li mi možemo rešenje dovoljno jeftinim da učinimo da bi ga implementirali u MUP? Nažalost, to je problem. Analitika koju koriste svi, i sad još kažemo da je depersonalizovana, da bi ostali u domenu zaštite privatnosti. U slučaju kriza i nečega da, na primjer, ne daj Bože, desi se poplava u Hrvatskoj, mi ne želimo paniku u našim redovima jer može izazvati određene, panika nastaje neosnovana. Ili na osnovu prvog sorsa koji se dalje ne proverava i nadograđuje šumom u komunikaciji. I vi onda možete po mrežama bez problema da ispratite situaciju, zavisnosti da li se bavite pristupom API-em, dok god je dozvoljeno, Facebook, Twitter, LinkedIn, ili radite internet crawling, gde, inače taj internet crawling dok formirate neke ontologije i grafove, ima veliki problem zato što zahteva jak hardware i određen broj mašina povezanih, a postoje određena rešenja, o tome ne bih da ulazim previše tehnički, ali poenta jeste dok se formiraju ta, ajde kažemo, analiza reči zbog osobenosti našeg jezika koja, nažalost, ima 7 padeža, pa izbacivanje tih veznika i ostalih stvari je vrlo veliko, ajde da kažemo, zahtevna stvar i veliki problem da bi se machine learning napravio i pozicionirao u pravom smeru i samo drži, ajmo da kažemo, napredak napravio mašina, a kako bi se prepoznalo da li se na osnovu ključne reči poplava u komšiluku formiralo 10 drugih, ajmo da kažemo, topik lidera koji svi imaju po još jedno 100-200 followera i tako dalje. To je analiza, to je crisis management, ali hoću da vam kažem i te alate radi. Da li nekome treba to? Ja sam moj aktiv 23 godine, ja bih rekao da svima nama treba, pa i nama samima, da bi sami sebe malo relaksirali. Ali ostavimo to u budućnosti, mi ćemo naravno našu strategiju putem instanciranja strana koje nam to nisu tražili probati da osveštamo, a nije teološki. I ono novo o čemu svakako moramo da vodimo računa, završavam, jeste quality assurance as a service. Mnogo je lepa i nosim iskustvo iz prethodnih firmi da su, na primjer, velike privatna preduzeća, uključujem i banke, definisale solidno dobro ili nikako neki softver, izabrale po njima najbolje ponuđača i onda pojma nemaju da li im je on isporučio to što treba da plati. I to testiranje, pogotovo interno testiranje, u industrijama kojima ajmo da kažem, IT nije prirodna pojava delovanja ili im je IT interni servis jako mali i ograničen, bez nekog outsourca ne pije vodu. To je prilika za nas privrednike da uletimo, to je prilika za ljude, čak i akademsku populaciju da se angaže više i da ponudi svoje iskustvo bazirano na IT alatima i pomogne u tome. Znači, ovdje se otvara novi market na domaćem tržištu. Isto važi za, znači, sve je povezano sa e-governmentom. Jedno je da vam pomognemo u definisanju zahteva, drugo je da vam optimizujemo procese, jer oni smanjuju kod. I ovo je čuvena Einsteinova teorija, šalim se, nije Einsteinova, ali se namjerno napisana tako. Zakona kvaliteta. Postoje, trenutno su sistemi implementirani takvi kakvi su, moraju preći na sledeći nivo. Prelazak na sledeći nivo ne znači izgradnja novog sistema. Dva su načina delovanja. Prvi je optimizacija poslovnih procesa. Zašto tražiti papir, primjer radi iz panel diskusije, kad nam to ne treba? Ili kad taj koji postoji na tom mestu već ima tu informaciju, nema mi tražiti hard copy. To je optimizacija biznis procesa. Poslovanje generalno. Kad se to uradi, onda se svakako primenjuju, znači rekao sam 2 puta, jedno u core sistemu, nešto, Dušan, ja mislim, pomenuo service bus pristup, odnosno tamo gde se poboljšavaju performanse uvođenjem možda i samih BNP DPM toolova koji imaju velike firme, a postoji nešto što se zove
sada je trenutno popularnog razvoja mikroservisa ili microservices development, koji neki kažu nastaje iz service-oriented arhitekture, drugi kažu predstavlja totalno novi approach zato što forsira nezavisne baze. Naravno, sve možete primjenjivati u određenoj meri koliko vam je to dozvoljeno i koliko vam zdrava logika dozvoljava. Ne možete, na primjer, seliti transakcione baze na 1000 mikroservisa, ali to ne znači da baza ne može da bude raspačena. Mi imamo još uvijek centralizovan mindset top managementa i upravo ta negativna iskustva sa drugim firmama kojima smo nudili želimo da preslikamo iz naših naučenih lekcija ka e-governmentu, zato što ako je e-government radi kako treba, javlja se moment građaninu, barem meni, evo pričam, evo sad ću se ograničiti sam na sebe, ja znam zašto ovo plaćam. Ili ja se osjećam sigurniji, ili sutra ću možda očekivati da će zaista helikopter da se pojavi iznad mene i da me spasi ako se davim. To se meni desilo inače kod San Josea, jer sam jednostavno upao u vodu i oborio me talas. I ja sam bio nekih 2-3 minuta sam se koprcao u toj vodi, jer što je bila hladna, što sam je glumio ramba, pa sam samo stavio prstu, mislim, tih je okej, ja sam se jako smrzao, uhvatili su me alge, ali me neko sa obale gledao. Gledao me i ja sam bio sigurno 2 km dobro. Pošto je bilo tu još Srba, koji isto nisu znali, svi smo imali jednosebe, ne mogu mene da izvuka, ja imam 95 kila, okreće se onaj čamac, ja drhtim, prilično onako neprijatna situacija, i odjednom se neko leti iznad mene. I pita da li vam treba pomoć. Ja nisam znao, možda zbog panike, možda zato što tako vazdušni talasi ne putuju kad si poluuranjen, nisam ga osetio, samo sam ga čuo iznad sebe. Ja sam rekao da ne treba, svi smo mahali, oni meni traže da vam ja pokažem dignutu ruku iznad vode, da zaista mi ne treba pomoć. Ali zašto vam to? Nažalost, to je iskustvo u drugoj zemlji. Ali ako su ove stvari povezane u svijetu Internet of Things-a, a na ovoj posljednji slajd, digitalnoj revoluciji koju vlada treba da voli, obično revolucije ne idu i vlada zajedno, ali ja mislim da je ovo benefit društva, onda je to neminovnost koja je pitanje trenutka kada će se dogoditi. I mi moramo da zajedno nastupamo na tom putu, ključ su ljudi, svi smo se složili, tehnologija je alat. Saga to ima znanje i poenta jeste da top management i ove zemlje prepozna tu vrstu ulaganja. I poenta jeste da to se ne ulaže od danas do 1. septembra. Postoje neke kaizen tehnike i stalnog inoviranja, to je ona agilnost, da ne uvodimo nove frameworke, Scrum i ostalo, ali zaista je potrebno da naše društvo samo razmišlja šta bi u sledeći treba, a znanja svakako ima. Hvala vam svima.